President William Ruto atirihete icera ria thikũ ithatũ kaunti-inĩ ĩno ya Nakuru na ũrugũria wa tabarĩra ngũrani ta waki wa thukuru wa mũthingi wa Susan Kihika Comprehensive itũra-inĩ rĩa Kiratina, waki wa nyũmba cia raithi itũra-inĩ rĩa Pipeline na mũthia ũheani wa title deeds makĩria ma 2,000 itũra-inĩ rĩa Kiptangwanyi. Na wakati nilielezwa ya kwamba kuna milioni 30 ya kulipwa na hawa kina mama wazee, hawa wazee wengine hapo, nikaona hapo mtachelewa na hiyo title. Sisi kama serikali tukachukua hiyo milioni 30 tukalipa. Na leo tumekuja na title deed zenu ziko hapa. Sawa sawa. Na hii title deed tutachukua bila ya kulipishwa pesa yoyote. Pesa yote tumelipa kama serikali. Hati miliki ya mashamba ni utajiri na ni kitu ambacho wananchi wengi wanaenzia, kwa sababu ukipata hati miliki utashughulikia mambo ya familia yako mpaka mambo ya succession. Ni title iria ikoretwo irehete ũrugarĩ kũrĩ aikari a mwena ũyũ kwa mĩaka makĩria ma 50 marĩ mĩgũnda-inĩ ndĩ makaremwo nĩ kũigithia. Your Excellency, wakati title deeds haziko, hawa wangwana na watu wa hapa hawawezi wakaenda mahali wakachukua loan wakafanya biashara, wakienda wanaulizwa documents, Your Excellency. Wakati mtu anapata title, hata anaweza fanya biashara kidogo, aende kwa bank na aweze kujifungulia. Kwa hivyo tunapopatia Wakenya hati miliki ya title, we are also empowering them. Your Excellency, hizi title hawa wazazi wetu wamezigojea for 53 years bila title. Na the last 12 years, miaka 12, wamepelekwa kotini, wakitoka kotini wanazungushwa kotini tena. Oho president nĩeranĩire gũteithĩrĩria ethari ngũĩ cia mwaka wa 2007 na 2008 kũrĩa eranĩire kũruta ũteithio wa ciringi milioni 18 gũteithĩrĩria famĩlĩ iria irĩ mwena wa Lanet na Ikuru iria ciahutirio nĩ ngahĩha ici, oro hamwe na arĩa mahutirio nĩ mũihũro wa maĩ mwena wa maĩ mahiũ. 20,000 kwa familia 900 ni shilingi milioni 18. Sasa nitapatia huyu mungwana. Kesho hapa wewe unashika 20,000 unaenda kwa shamba yako. Hamwe na ici president nĩerekeirie mĩguĩ ang'ethanĩri yake arĩa makoretwo makĩmũruta mahĩtia, akĩmoria mamũhe ihinda aruta wĩra wake amu nĩguo kamũigĩrĩra ratiri-inĩ ihinda rĩa kinya. Tusikubali kuletewa siasa ya migawanyiko na ukabila na ubaguzi. Sisi wote ni watu wa taifa moja. Na mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha jamii zote za Kenya. Wale wanashindana na sisi, wale wanashindana na Rais Ruto, tuwache kuleta chuki kwa wananchi. Tungoje siku ya kampeni inafika, tumenyane na nyinyi. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.